Nomor tulaku. Oke. Kandung. Kandung. Hah? Oke. Buruna. Arung Buruna. Buruna 3. Tabay mah. Tabay mah 2. 2. Oke. Kurang ju 2. Saya ada pita kok. Saya ada masuk, saya ada masuk. Halo. Bisa mosin. Tulaku. Hah? Dialap. Kita nggak mengalap. Pak maju langsung. Aku mengalap kita kok. Oke, nomor 2 kan? Bunga. Oke. Adikku mabayon. Iya. Kenapa mu? Adikku mau bayon. Ayo sama dia. Adikku kandung. Kandung, oke. Hah? Ayo ke Pariban no buru. Halo. Sama berperiban manuange. Burunyo. Tulang mula 2 mano. Oke, baik. Tulang, Masuk. ha? Oke. Adikku kandung mau kan? Mau di bawa dong. Ba maju olo Mau di bawa. Ba maju Hah? Jadi Roma anakku berjuang. Anak ni sek. Tak baru bantuan son. Anak ni mana tuh anakmu? Jangan dong lari nih. Ya. Bawa dengan lari. Dan bawa. Tidak deh, oke. Ini mau dong lagi. Ada apa? Mau dong. Ba maju nang lari ya, sulak kali. Nah, Oke. ada Pariban na. Arung Buruna. Dia kangen. Bunga. Tobok mak, Tobok ma. marga horbo. Ih, mabeda marga. Aw maju marga horbo maju nangi. Laking siya pulan nang ibuto. Ngau dong lima. Asam nang tuh marga. Parjolo manguli. Ima to si ibu. Mama tuh kasama bukan. Si nomor 2. Nakalit ni. Kasi nomor 2 ano ko nakin. Parjolo manguli. Iya. Ay ni, ay saru baru hatali si yalo buti. Ada mo mo. Bigejo saya mo, bigejo. Jelas lah. Nakaningan, nama tulang ta. Bunga ho na lang. Nama tulangmu. Berdebat au. Nama tulangmu, tulang kandung, nga. Boruna 2, ito jo, Boruna 2, nga, Boruna 2. Yala po, mas nomor 2. Yung magib kandung. Nga, ojo lo marasota, laki homa kakana, mahuwa, ano ka majo? Bause. Pero Ron. Ada mo. Masa pikir. Ini kan. Berarti so dia mah boy dah bok munganik pun. kita to mau be dekat dong. Beda marga mah ita. Daw, asa simple mau udok pun dah, lu nga. Saudara Soron. Saya Pariban. Asa mo mga udok pun nga. Asil tu. Bangun SPS. Asa uban man na simple. Itu manang ari sirga Mga? bahangan. Ida masyalapan. Si nomor 2, ima muter anggota na mo. Si nomor 2, Lu nga? nomor 2 si Indonesia ima si Mato Kuyan. Masyalapan ba ita? Ano do? Daw, asa mo? Ito, unang ibuka ako sari-sari tong pasang Tahu mundo. tidak ba? Asa siya ni Ito, ulo. Asa tutos yo. Bigejo. Sa tuntas malamon. Nomor pariban. Oke. Nama tulangmu. Iya. Kamu na marhamaranggi. Oke. Adong maburunyo mangna 2. Oke. Mangna tulu. Iya. Tulu. Ito peto siakangan. Iya. Mangna nomor 2. Tama jo. Peto narik ke jo. Tulu maburunyo. Oma tulang muna. Ang betul. Iya. Ito peto masyakangan. Ubama jo unang ito unang majo amo anong na pariban jo. Oke. Muli mo ho tumarga na lain. Iya. Nga? Manguli mo ho tubur na lain. Oke. Masuk mahawpit ketiga. Masuk. Huli maburu niyon mga sakanga pe manong sumag. Iya, benar. Oke. Nga? Nakaningan juru manguli. Agak puhok. Iya. Nga? On uyabak. Udang gikot, onabak. Benar. Pasukan? Iya. Ima hata na markariban. Betul ko? Ima. Usuk ko mo jo no nga. Asa po mo? Begejo nak. Hamu na marhamara. Begejo. Hamu nak na marhamarangi. Tulang muna doon. Wala maburu niyo buru tulang muna. Boy do sa tulak kaning au marabak tuwa. Abi nak na hamu na marhamaranggi na 2. Ang betul. Bodo abang ni kusul. Bodo ang adik ni
Kulo. Buru peribat. Buru. Di dia. Asal Saya nama. umur. Tahu, salah. Boleh saya umur apa? Versi kita soalnya cerita dia ada tuh. Yang kurang cerita umur. Pariban bojo semua. Hari bahasa umur. Puasa. Begi. Di pariban saya umur. Sonau ma. Begi jo. Aku udah kunak. Sonau ma. Sonau. Buru tulak. Sonau mana kan? Orang kena kaningan. Namar hamarang gimahamu betul. Masa? Adong buru tulang muna. Dan itu patah betul, nah. Iya. Dan itu patah betul, karena merburu seliban. Iya, Eh, marbuan asik, asik. Nah, Dia mah tulang kambing atung. tulang kantung. Oke. Adong boruna. Yang kita tadi sedia, oh. Nomor paribet, begitu. Alangnya beda berapa Begitu, persen itu, begitu. persen sama Dah ngaruh persina. Masa yang beda? Begitu tuh nomor paribet. Nak kaning nyot tulang muna, nyot tulang muna kantung. Oke. Adong boruna dua. Oke, walak masyakangan. Amu nak ngamahamulian. Iya. Ngamuli bion. Ojolo muli bion. Iya. Tu boruna asing. Iya. Bisa pergi sana. Kamu mana kami? Begitu. Hamu tolong mo hamu na Apa marhamarang. Nomma tulang muna. Olo, Begitu. Nomma tulang muna. Adong maburu dua. Oke. Dang rokat nomor buru tulang kabetul. Oke. Nah, ya aku maburu nasi. Juru mangudi. Nah, itu markel adong ma tuna. Uto pak ma buru tulang muna sekangan. Iya. Nga, hamu dang marah soto dabi hamuna. Iya. Nah, dang marah soto dabi hamuna. Ada bejulu baru au, utau nyop buru tulang munaon. Olo. Bolu tu so marabang au. Tu hamu bodau marari. Ima hata na marpariban. Soalnya apa? Nautar, tahu bersih. Dang along hata bolu na marpariban. Dia besar dua sudutan. Nggak au marasao. Usuk ke bajo nu nga. Asal apa menurut ko ni nu nga. Nah jelas apa mau boru ni tulang dapat tetap siakangan. Buru tulang. Pasti. Iya. Tidak po marabang ibet buru tulang. Mana sama dia pe? Walau tinggal lagi mana Nakin halak nasin ko nakin kita tayo. Au kan ketiga ro. Katanya Begitu. tulang nakin boru ni tulang. Bang, marpariban. Hamarangi. Beda nomor paribat do Amu buru na tulang. Ini kan tunggu kan? Begitu. Nomma tulang muna. Olo. Begitu lekko. Nomma tulang muna patulu. Olo. Adong buru na dua. Iya. Oke. Kami ambil Begitu. Unang jual lucu to. Sada pe. Sada. Kami mangal boru ni asing. Begitu. Hatak ko jo. Saya dapat kata. Unang lucy. Mulu pasiru ko tentang kumbaga no. Oke. Amu cakanga si nomor 2 si nomor 3 nga. Pemana? Namar habaran. Boru tulang tuh sonar. Namar habaran. Kamu tulang na. Tulang na Kaduk saoma. Saoma to. Tulu saoma. Amu matulang na kan. Ito ang masudi. Adong maburu na sada. Iya. Kamu mangalap. Dat. Itu kan gagawin para. Unang Japo, so? Oke. Lang marok ka bisa kaga si nomor 2 si nomor 3 marburu Oke. tulang. Iya. Yala ko magkanalay. Iya. Eh? Ampe wala nabur na. Nang jo to, nang jo lusi jo to, nga. Nga, oke. Jadi, uto pa burun tulang mo no. Iya. Nomor 2 rekam. Daw, ausan ka ketiga daw. Magkanalay. Oh, rekam. Daw. Markeling oh. Markeling ah. Nyodang manguli lo pina. Isto na waktu manguli pi mana nga julo manguli. Iya. Au julo mahasotan. Iya. Di mana? Buda out sumarara. Usuna maradi. Pembarang ko. Usuk kan? Usum maradi doaw. Pas deh. Oke. Betul lang. Ipersedit ibu amo. Ima. Toba. Ima hata naman pariban. Nah, huboto na ba? Sobo barang. Molusot maraba. Au julo. Daw. Daw. Au julo mahasotan. Begitu. Walaupun 10 tahun keleng na, Daw. kamu perpuri para mangoli tetap di mana Iya. Uy marabang. Iyo. Begitu. Kung marabang ko usod. So, Mangsong dia pe marang do duamu. Usod pi marabang mo to. Ngasalamu. Daw. Was daw. Parang udo kon persisnya dia ibu amo. Halasan. Sen samo, sen man sen toba. ereng. Bolo si Ubela di ba na? Daw. Salamu Abang Marpariban. Iro. Putih. Bolu tulang muda wala.
Boru tulang mo na wala. Ilo makin ngono. Ang julo marasotan. Beda marpariban, marotu. Julo mo siya. O dang dope. Yo dang dope. Perjolo ma lain Aw. rasotan sinakalakot. Olo. Abe laking hal ko ni maramaranggi. Olo. Abe ko na ba kumanyanon. Aung do persi. Buru marabak kamu. Daw. Ahadalan nung. Perjolo no halakon burukku. Unang silakam. Burung. Ay nakparo belakam bro. Iban na yala lakap mo burukku iban na gabilek ko. Julo. Moron yun, naberutubo por tiap yung nga galek ko nga berekot. Pasti, pasti na lang. Maka udok na ba? Kaya na yung nga berek. Nga galek ko. Moron kam, nakparo iban na yala lakap mo. Burukku iban na galek ko. Moron, Ay ngono. saya lapope burukku nga galek ko. Sahar, ko nakingano ko. Sahar. Lima. Sorondo lang. Perjolo rin yun. Galek ko ng lakam. Sorondo lang. Nga. Ha? Daw. Alasan na. Daw sorondo malang nga. Nagawa do bersimu na lang na. Akli na ngono ko nakin. Wala maburo mo. Ay, wasa. Sinak ka rin matato. Daw, stabi asa daw muna ngono ko. Sa tayo ngono ko lang. Molo di hami di baligi. Si julutubo tidak abang di ba. Nga. Alim mo lumar pariban daw. Ala niya, sonon. Alasan na sonon. Namar pariba nun, aung 2 pers. Ano ko dito. Arong Beda pa sa ulit. loma, arong Bang. pariban sa puro nito lang. Kalau persini pariban beda do. Arong pamana, marpariban, pamana o mata. Aha. Boru ni tulang yun. Ali Anak, kucina oh, mata na marpariban kan. marpariban. Ano muna? Marpariban tidak seburu kan? Todo i. Asing na yung anong cerita. Puro nito lang, Anu arong. persi. Mau marpariban tidak seburu. Sudah cerita. Jadi mau Bahasa tulang. sabu. Jangan sen bawa. Mau tulang. Puro nito. Ay boru ni halak pe, boru ni tulang di. Asa na muna nga. Mau marpariban tetap istri ni ba no istri sangan itu marpariban. Oke, pasti. Aw, nangin. Bawa na marga-marga na asing no. Ah. Ali istri na sa marga. Aw. Pamana sa kunin ako ni... Eh baso. Buru tulang di ba pwede tetap buru yahi. Alay. Nggak salah persi muna Alay lang. Damat tong, sana do bang. Boru ni halak pe ko boru ni tulang ni ba. Iro tong. Balik ko na kini be. Langga boru ni tulang ni gawe boru ni halaka. Iro. Mau persi itu pada pada boto. Marang buru apa? Walap toko buru ni tulang ni. Oke. Toho wakui. Lima. Awak kui. Ada cuma seorang mah. Asal abang muna udah kono nga. Oke. Pwede jambuna. Asal singkat na banda. So nakinono ko na. Asal abang muna udah kono. Oma buruna 2. Saya na masuk. Salah be. Dua, kami 2 on Oh, marpariban. oke, dua. Lu nga. Wala o sepudan. Lu nga. Tumo gelekku. 25 tahun. Dalam mana sekangan. Ya. Lu nga. Diusuk ke Majoho. Tubuh burukku. Habis dalam po sekangan tubuh buruk. Ya. Baru tubuh. Usuk ke mah. Borung na baru tubuh mandokon burukku mah SMP. Mandokon nah. Adik. Nang soalnya persi muna. Usuk ke Majoho. Marpariban. Soalnya persi muna setia. Jangan suku-suku Iya. dia masuk. Usuk ke Majoho. Mau share umur apa Mujo? Kakak. Usuk ke Majoho di. Mau dokon. Dang muli-muli baru na sekangan. Habis baru na si nomor 2 ngahuli sa 5 tahun na lewat. Maju kakak. Nga? Maju kakak. Mau persi sama share dah. Unak Alam unak. muna. Odo tong, unak kate persi ni halak. Nai boto ni udah tong. Nah, kupur tadi pak. Alana, nah ya tuh. Usuk ke Majoho nga. Dia nak sakutan buat kamu. Nga. Ngopos yang utakku dah pak. Maju, tetap maju hari. Bisa. Na baru tubuh tu Ya. burukku. Mau persi Ini kuda. dia ibu sa ubere. Bah, pasti. Yutan yutan abi peson itu lah. Ah, nggak salah mudah pak. Pak. Molo siap kangen. Tetap sajangan dah pak. Molo siap Dan kangen o mak. molo Siap aman kangen, dok kono mageleng. abak kudoho. Iya. Alim molo borum na baru tubuh. Oh, lagi. Dot burukku. Tetap maju adik. Tubuh sepul. Mau persiku. Alan situ pak. Imano ba mga Luis sama-sama tapong bulok ka lang. Ima sama tapu bola mau. Darong iya tapul. Ade. Mulai huda tetak betong. Iya. Alim molo baru. Bayi iya huda ta. Alim molo hita ni jo bapak na. Aku tidak jotong digijang. Dang. Ah, Alay song ano. Iya. Alay song Anggoy pas ale. Ay saru bari. Mulai gijang bapak naik ko ni gijang ko kelenga. mau bapak na udah tatang bapak na tetap dikijang. Di home Sonari digijang. tak cerita pariban.
Ilang na mong murang ko. Wah, sang jawot. Enak saru bari, mulai gicang mak dai, gicang mageling to. Oke. Nah, iya. Muli itu tetap sakangan. Jadi Ido. alay on nakani. Sadari pe umurnya tetap sakangan. Alay Ngul na on dangon situ beda. dang Foto. dang Ale mo lo bawa na kid. Wakui. Ale mo lo siya buru pariban. Ngawala ko na kito. Nga? Nga 15 tahun. Jadi Ay, siya oke. pariban. Nga? Kau foto ini. Oke, misalnya kita misalnya kamu perjualan manguli. Kamu perjualan munasab. Ale cuman asal foto kamu dong nga. Jadi kelek tu majuamu ah. Tetap udah. Wah sudah. Kamu udah perjualan, kamu udah sakangan. Kita ko aw siya pura na kidalo sa kango. Oke, kamu masih pura. Maju udah. Oke. Ale gele ko SMP. Ya. Gele mo. SD. Ibe bulsik. Oke. Nah. Abi Maju ni ah. tunggu na, ha? Majuah. Majuwa mga gele ko tu gele ko. Mulu Sa mo persiku. sa robor. Mulu persiku dah apa? Maju kakak. Adik. Alana kamu udah udah. Nggak saya berarti. Takut tak? Suku jo muna. sebetulnya ina kan ngatong tas ya alay nan kon itulangan dak paribas seno. Bari benar buru itulang orang kanina. Laki ako bujiro be. Itu adik mo yung nani ko. Tugel ni adik mo itu ni ko. Sonodo po. Masalah dia bang. Amannya apa? Kamu udah bersangkian nabi gabi. Solodo. Geleng muna kakak. Kuna ngatong duwa nakaningan. Kangan. Siya pudan. Nga? Abe nakaningan, loko majo nakaningan sabang tabut majo burunyo majo duasa. Ibu to masya pudan. Buruni ang buro majolo. Marga samos dua maburunyon. Ha? Kita naman sa marganasin no kano? Wala, marganasin. Ibu to masih nomor 2. Lakay ho kan? Tapro maaw. Uto masyakan. Naking ngujulo marhosotan. Ngarong geleng mo man na isdi man isip. Tap. Ho marpulor ba? Aw, maramang. Naking ang geleng mo kan? Aw baru pinaking ang marhosotan. Dabang mo kan? Ang gelek ko alay gelek. Anong geleng ko pese-pese? Anong geleng mo ngisip SD kas 5. Pese-pese tu SD kas 5. Nakiko maramang tuaw. Geleng mo tuaw. Geleng marpulor tuaw. Nakanik kita sama-sama. Tua. Geleng mo berdua. Oh, no. Lepas dua. Jadi Hu anak nai dua anak marpul gelek. tu. Geleng mo geleng nga Oh, dua merah bang. Oh, no. Geleng mo. Berdua. Menjual do. Tu nga. Dah menjual ni kudo. Mulu ni foto ko. Bapak tua. Bapak tua. Oh, no. Mulu bapak tua pas. Oh, no. Geleng nga tu geleng mo. Dah to. Gimana merah bang tua? Oh, lo gele ko tu gele ma. Gele ko nga. Geleng, SMP. geleng mo tu geleng mo. SMP. Nakpe sepe geleng mo. Isepe geleng mo. Tega geleng mo. Adik, Sonon. Buti. Kita sarubaro si Baduatta. Saudara sonon. Saruba, bege juno jono siyo. Oh, no. Kita sarubaro si Baduatta. Masalah nak kanya nakay holo kakakmu. Sonon. Asa ko to? Ano nga? Daw. Ate, alu si Jo. Daw. Jadi molo marada nga. Masarupa pa Ano nga? siya. Asa ko bere sugut na. Jermana. Aw nga hea berdebat di para nato. No nga. Dakya bargas di contoh. Mau ko na. Asa ko muna. O mangulo. No nga? Daw nga hanay. Daw, ano mo? Daw sila kaning Daw. daw. Sila kaning dulu siya po lang Sila kaning Daw. Marah gini bro. Dangarong Daw. dangarong Asa solusi. asa mo to hamudo. Molo para naton. Berarti nani aming ngali. Daw, bigay lang. Oke. Asa na mo mo? Para naton sa ibaw dibuat. Alyaha. Beda lu mesti ngingul Daw. sembao. Yun kita terus Bari- pariban. Son, ngawala ko Mul to. sembao nga to udah besi. Nakaningan. Isi perjualan. Ipasimba na tu sapu. Bersikul umar garuma orbo. Iso lang siyempre. Kita ka sa pengambilan. Siyempre do. Daw. Sarupa si Batua. Daw, asa na mo muna. Dan jelas ngawalami. So ano, asa na mo muna. Dang, saya dapat muna. Molo ulaw. Asa mo mo nga? Molo ulaw. Ya, Ha? O maburo. ya. Ha? Burung kan? Molo lahir burung. Kanaw si Juro. Uwa utang burung. Udan.
Guar muna isi upung isi. Sa guar ko kan. Hah? Pungnisya, no? Olo nga. Molo kakakku di alamon dagati. Wasang ganti. Dagati. Sebab isi usuk ku jojo sik bolo gati. Kuya na po. Ale mana sebab wagati. Baru nak kaningan. Anak ketujuh ng kuasaan mo. Hindi. Ngalari din. Ngabega persimunay, ngabega. Kita nang emosi. Soalnya cerita pariban do. Kita nang emosi. Oh, lo. Kebangan bari ba kita kan? Begitu Lo, po. ha? Begitu po. Ida boru. Iya. Dagati. Songoran di mana? Tetapi setiap tulong kajang umurna. Mati mana? Wala. Dagati. Dagati. Tidak opung ni si Senau. Mau sa boru do. Iya wala na. Alay mo lo aw bawa ita sama bawa. Parjolo mangoli. Okay lah. Nga? Parjolo mangoli. Guarhu. Alu mangoli lai. Anakmu opung non. Benar. Alay mo sa boru ano gati. Iya wala na gati. Sa boru. Jadi bahasa bulu. Boru tu boru kawin itu. Iya itu dia. Begitu. Atau bere. Begitu. Isi gati sa boru. Dagati. Warne. Ala tu halak di. Jadi kakak minat kaningan. Maghalak. Di ko ulo ko to. Ese. Ini benar-benar kai. Isi malak na. Ini nang dokter nih soal gua. Isi malak na. Kalian Tinggal pangkoran pangkoran, tuh. Doi. Jadi Pangkoran. jadi Mulu mulu. nga mulu. Sonari pangkawaran di Diado. Oke. Dagati. Oke. Kita buat lah. Abang kakak. Begitu. Begitu. Kita buat lah. Pangkoran bila ganti. Begitu. Kita buat lah tidak ganti. Oke. Pangkoran. Begitu to. Boru sa boru gati. Dak kusibe. Usuk ko majo nga. Mangol mo ho. Ulo nga. Ha? Boru mo. Ini yung bere ko. Gati. Dang, Sunod do, mawatan ni tipo, ata tapo. niya bang onakit. Gabi, siya ba ang luy ido? Tapo. Sonar so. Naulo ko. Ida ba sa kanayan? Ay di tubo na hida kusti. Sa boto mo. Oleh itu kurang aku karibu. Jadi jangan unda nang do. Kalau sehari na terok. Gabi, sido imana. Kalau Di uju pararat. waduh isi. Molo tu pangwaram mo pe. Gabi, sinar. Molo tu pangwaram mo pe to nak Oh, kaningan. ni. Si. Molo tu Molo pangwaram mo sebol. pe nak kaningan Molo. monting si Badot. Sehari. Tidak masalah. Alai. Mangol ba mana? Nga.